iyo ngwande kandi kubisingoma kinogi wamuvuga butumwa twatumiye nimba yamaze kujya kibareka tukazakomeza neje ku mugoroba kompano ibitotsi leo taubiri tukiketi harimo karatasi Antona size nzosoma kano nakamaturo ngaka na kano ndaturebe akana kamadeni none abakobwa bamara guteka abakobwa bo Mozambique none namara kumira ijambo rikaza neza ucyo mu maso karibona ahantu bagiye bangaburira banyitaho injya neza amaze ngere hani wanyu mu mpokeza ikintu cyitwa ibiharage ariko ga ntimugomeze kumugaya biri ijambo ry'Imana zarivuga ngo umuntu azatanga icyo afite ko nizara arafite nyine yayerekana murebe mubaza niba ari n'umugwayi wa diabete kagakaho kambe kugasoma ndabona amasaha yagiye umusiga ngo ni umunsi wanje wo guhagarikira hajya ndaza kubwiriza mu kigitabo mfata guhagarikira nako tudarikire mu Efeso 7 Efeso 15 ako umunsi kwiseri byameze neza cyane ariko ikanya nyirongera tiza kumfata imbere y'abantu kasomye ukakanga hanyere kitaza kunkoza isoni ariko kararyoshe ntabwo guhemukira nyabo umukecuru aje kuba hano ngo asomeho nawe nk'akabiri iyo ngwande kandi kubisingoma kinogi kompano ibitotsi wamuvuga butumwa twatumiye nimba yamaze kujya ko amasaha yageze muri serire aziga tubwirize ko ndabona amasaha yageze kose ni impishi umuntu ashawashe kubwiriza kibareka tukazakomeza neje ku mugoroba cyangwa arazana ibitsira ndacagize gute zirankora ndagira gute simpani ukanaho nsoma nono zirankora ndagira gute inda yuzuye amazi cuza umwijima wa mucezi kiuri kandebe ahandi mama yari yambwiye shiraga karatasi zirankora karagurutse Yesu ndagira gute senda ndamubwira gute ndamubwira ngo nagwaye ndagira gute haje mama yari yashireka karatasi ni hehe ko yasandiwe bugingo bwiteka we bugingo zirankora n'ukuri kw'Imana kagurutse ndagira gute kaga karatasi we se hari murinda Yesu ekabaze na mambashira mu gushamburiye ai nyakereje yemewe ako wamuvuga butumwa nabonye kuri afishe umuhomba reka ndebe ntegereza abandi ariko ngo karabwiriza karaca ibiti reka ntegura aho dusoma ku masaha agiye bimuvuga butumwa ko yatinze ariko nabonye afite inda ndende usanga ari kujya nimba yahaze ariko se aracabwirije n'impishi umuntu twahujya mbere turamwakira tumuzana agakawa akamahutsa tuzana umugati arahusa tukubitaho amabenye arahutsa umutsima arahutsa ifiriti mu ijoro yarahukisha amafanta arirongera ukora cyabashe kubwiriza nibyo kujya riri hano reka ntegereze ndebe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tugeze mwanya mwiza wo gufungura iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Tugeze mwanya wo kwiyegereza nyatwebwe twese ababashe gushika hano hantu n'abatahashitse. Turabanza twiyegereza abasangwa ndabiyegereje mwebwe mwese mwabashe gushika hano hantu. Imana ibagirire neza nabagire n'ibyo mushaka byose muzabigereho. Amen. Amen. Twegereje umuvuga butumwa wacu twatumiye tumukunze. Muzukuri twagutekerejeho turagutumira tukaba twakubonye witabye Imana ikugire neza kandi guhumugisha twakwishimiye cyane muzukuri uzumve kandi uzogaruke
uzongera ugaruke. Reka umwanya wo kwiyegereza urasa n'urangiye, turaza kumva iyo murambabarira kana kari kacemo abasaza imyaka aho yaingaruka sinamenye nuko byagenze. Twari tuvuze ngo ijambo tugiye kuritegera dutega amatwi muvuga butumwa wacu twaramutumiye tumukunze cyane, aratubwiriza ijambo ry'Imana kandi turitegere twese rigira ico riduhinduriye mu buzima bwacu kugira ngo twomeze dutere imbere mu ijambo ry'Imana no mu buzima busanzwe. Aratubwiriza n'umuntu w'Imana cyane, turamukunda kandi ibizavuga byose turabishigikira kandi turabigenderaho. Ni karibu ijambo ni ryawe. Bwana sifiwe. Amen. Leo tutahubiri tukiketi, sio mara tutakuwa tunahubiri tunasimama, kwa maana hata tukihubiri tunaketi neno inasikizikana sana. Amen. Tutahubiri tukiketi. Bwana sifiwe. Amen. Mbere yuko turirimba, mbere yuko tubwiriza nako, reka tubanze turirimba karirimbo kari mukumfasha muri iyi minsi. Mwese muramfasha muri ako karirimbo. Amen. Kavuga ngo 10,000 byanje sinobirekura. Twumve Nyanshuti Agatere, twumve maze tugende mu mwuka twese muri ako karirimbo, twumve ukuntu tubigenda. 10 byanje sinobivunjisha, 5 byanje sinobikoraho, 1,000 cyanje sinogisohora, 500 yoyo nopfa kuyasohora, 5 byanje sinobikoraho, 1,000 cyanje sinogisohora, 500 yoyo nopfa kuyasohora, 5 byanje sinobikoraho, 1,000 cyanje sinogisohora, 500 yoyo nopfa kuyasohora, 10 byanje sinorivunjisha, 5 byanje sinobisohora. Bwana sifiwe tena. Amen. Bwana sifiwe tena. Amen. Bwana sifiwe tena. Hallelujah. Kugira ngo amen. Amen. Reka turebe hahandi hajya mu gitabo usarire hano icyuya cyabaye cyinshi. Naye navuze ngo tube nkabareka tuzoganire ejo. Ko ndabona hano icyuya hano iwanyu bya Twabona. Reka turebe hahandi. Reka ngufasha gusoma. Reka turebe hahandi. Usarire wowe washingira nk'intahe bukeya. Ngahe gabanza wicara neza mu butumwa gira haruguru. Uwo shinga nk'intahe bukeya kubera ko pambona ibintu bitabigenda neza. Uwo shinga intahe bukeya tukaba tureba muri ca gitabo. Oya havuga nje ndagushakira kira. Mpavuge. Katubona tuharebe. Bwana sifiwe tena. Amen. Bwana sifiwe tena. Hallelujah. Kuvugira ngo amen. Amen. Niko musimamizi sendoto. Reka dushinga intahe ko ndabona nijoro ryagiye. Ugiye kwira, reka dushinga intahe tuje kuryama. Tuba tubwiriza ejo. Reka dushinga intahe buke. Noneho twaje mu modoka imeze ukuntu, ifite amadirisha hepfo no haruguru. Iyo modoka kubera ko nashizemo agapapuro hano mu gitabo canje harimo akaratasi Anto nasize nzosoma. Umuyaga uraduhuha, umuyaga uva ikasi nikasikuzi. Urahuha, umuyaga urahuha kwa wundi wahuhiye kwa Yona. Amen. None iyo modoka navuga ngo nishika hano uzuba nkuyibabwiraho bukeya. None iyo modoka nsanze niyo atwaye ka karatasi. Wahoze umbwira ngo turebe ngo mutume ngo dusomere ku mutume. Ndashaka ndahebura. Kubera ko iyo modoka yari ifite amadirisha atengenejwe neza. Ni nkaho yakorewe ahantu tarabona neza. Umuyaga wari kuhuha gutyo ukarengeza amaguru ukaguterera kiriya. Bibiliya yari ifunze.
aho nashize agakaratasi umubyeyi wanje ni wari wagashizeho aho nzosoma oya kano nakamaturo kano kanditseho abantu bama igice ca 10 saka komeza urebe iyo modoka ukuntu yari imeze yari ikoze mu kuntu gutandukanye twaje dusenga nyine abakozi b'Imana tugenda tuvuga ngo Imana idufashe turebe ko duhuruka none sanze ibintu bimwe byaratawanyitse ngaka kano gaturebe akana kamadeni yanje najemo akana kamadeni saka amadeni muri Bibiliya na amadeni yanje nanditseho shiraga hano ngiye mwivuga ko tumuza nandika amadeni yose mfite y'abantu shira muri Bibiliya kagenda nitwajije asanga Imana yayishuye se oya no kugira ngo sogende neza ariko ndasebye teta irivuga butumwa je buze n'umutume no nsoma sewe nagize gute je upfuye kuza mpampohotera tasenge ivuga butumwa ko ndabwira ikibano bagabo n'abagore mukagira Imana isoni ko zakoze ubwo mbuzega aho mbasumira reka mfe kubashingira n'intahe ndabashingirize ariko ari ahantu narize mu gitabo bavuga ngo mu musaye muzahabwa ariko sinza uwo mutume nimba bamurinde reka mbabwire intahe kubera ko nazo zazifasha cyane intahe zanje ni nyinshi noneho intahe zanje za mbere nagiye kubivuga butumwa ahantu bita Mozambique umare kuhagera vuga ubutumwa bukomeye aho hantu hose nagaza njya mu gitondo umureti akampa umureti bene uyu nguyu nyine utetse neza hari abanyagwa b'abakobwa bazi guteka abakobwa noneho abakobwa bamara guteka abakobwa bo Mozambique bagateka bagazateka umuntu bamara ko yuwo mureti bagateka umureti noneho namara kumira ijambo rikaza neza ucya mu maso karibona kwa saa sita nkajya inkoko nkayijya kayinonosura neza ko inkoko yirangije nijoro kamanya ibirayi nkajya umuceri nkajya ndetse n'ibitoke yose kabone bitangaza z'Imana ukuntu babanyitaho kavuga ngo ni ubutumwa bukomeye kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mukiranutsi wigeze sonza ngo nta nawe uzogira inzara kandi umuntu azasarura aho yateye kubera nariko bateramo ijambo bakanteramo ibyo kurya iyindi vuga butumwa riherutse gejo bundi naragiye ahantu shike ko bitangaza bikomeye ko bitangaza vuga ubutumwa umukecuru yarasinziriye wasinzira umukecuru mbona aricuye ngo yishyura avuga ati jewe ntanze $1,000 kubera ivuga butumwa ryaje baravuga ngo mubibe iby'umwuka niba mara nabo aba iby'umubiri uwo mukecuru ahita biba iby'umubiri tugeze muri iyo modoka kiriya cyo kimaze kuguruka mbona itangaza Imana mbona imbaraga kuntu cyoguruka tugasigara kwicaye mu modoka ndetse n'akaratasi kanje aho nagashize nyine kuri uwo mutume bari bambwiye karaguruka igitabo ndagisigarana urumva aho nagiye nca hose n'ahantu bagiye bangaburira banyitaho injya neza amaze ngere hano iwanyu mu mpokeza ikintu cyitwa ibiharage nabyo amabimparagaragishya ndaharibika nyine kumwa mubona naharibitse ngaho ntanongoneje neza mu bintu byanje nzafate kuri ibiharage sinza mbi mu ntaye zose ijambo y'Imana avuga ngo ntimukaza muhisha uko nasinzira kubera mu nda bimeze neza twoshaka ejo tworeba ukuntu tuzohindura tukabwiriza ibiharage mwana bimpaye biramparabisha bishimbo ko ndumva ejo mushaka mworeba ukuntu muhindura imirire mugahindura k'inkoko biza biba byiza iyo umuntu ahindura imirire wamara ukabona ukuntu ugaburira ivyo wariye niwogaburira abantu ibishimbo ngo bagwe neza tiwompa ibishimbo ngo nemara mbabwiriza ibishimbo kwa muturungangati ejo nukureba ukuntu mugira amasheshe yo gushaka ukuntu ngobona inkoko amaze tukabanka banongoneza kwijambo neza urabona ko uyu munsi nubwo ikaratasi yagurutse byose byikutiye ku migwi mibi bishimbo ko ndareba amaso yahumye simpambona ariko
izi ntahe zaje zivuga yuko aho nagiye nca hose bagiye bamfata neza nk'umukozi w'Imana. Amen. Hanyuma ndabashimiye ku musitari twabanye w'uyu munsi, reka nje kuryama gatoya ndabasezeye, tuzosubira ejo. Asante cyane. Kandi izo ntahe zigume zibakoreho cyane, zikore ku mutima, ugume mutekereza ibintu nabwirije by'intahe. Tuzosubira ejo. Bwana asifiwe. Amen. Muzukuri turanezerewe cyane, twishimiye umushitsi wacu ku ijambo, rero si ijambo, ku ntahe yavuye kudushingira, nako yatubwiye intahe zireme amayisitoma, ntabwo yatubwiye intahe, yatubwiraga n'intahe zirema imitima, ariko yatubwiye kuzerekeranye n'imirire. Muzukuri hari igihe nyine intahe zirigisha kandi zirema imitima y'abantu benshi. Uyu munsi wari intahe, tuzakurebera undi munsi w'ijambo uzatubwiriza, nubwo ako kantu nyine kavuye mu gitabo karagenda karaguruka, kuko nawe ntwari babiteguye. Uwo ni umugambi w'Imana. Mu gitabo cy'umubwiriza 3 azavuga ngo buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacu, ariko nawe nyine twari kubura aho dusomera muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana ni rinini, bari kudusomera washaka uko wabuze n'umugani umwe udusomera umugani umwe, nta n'umugani bari kuducira mu migani, mu gitabo cy'imigani bari kuducira n'umugani umwe, nuko nyine. Ariko nyine wagize neza, turagushimiye. Kandi abakristo mwese mwakoze cyane gutegera ijambo. Hari abantu usanga batashe barambiwe, ariko yaduhaye intahe. Ari mbasigaje mu nama, muzukuri nakojeje isoni nk'abakristo bazima. Protokole kuri kwita ku mushitsi mukamugaburira, mubonye ukuntu dukojeje isoni hano, ibintu kabizoja ku mbuga nkoranyambaga. Mubonye atari urugwinda gute? Nibiye byo kujya mwamuhaye kuvuga genda aduseka ubutumwa wari wabona uvuga ibyo kujya yari ibishimbo. None umuntu wabuze n'umutume n'umwe yotubwira basi niba ari ibishimbo ntiyohindura ngo atubwire niba mwari kumuvangira igitondo amanywa nijoro mwamuha ibishimbo. Tiyaje nijoro musamusenga mumenye n'ikundo mugabara. Itike twarishe ihombye tuguye manka, tituguye manka se uko yaguhaye intahe niki cyugo. Intahe zigifuye yatubwiye karasaba yaje afite amadeni. Wafite amadeni intahe zinda. Ariko hari na afishe namubonyeho ukwezi gushize, bari bafite igiterane ndetse nuramuririmze ukomeye tuze, bari yarahari nawe iruhande rwiwe hari inkoko. Aho sinaba kubwira ko ari mu urushanwa yo kurya. Ariko uyu mvangira nyine namwe imboga mukagenda muheza rengarenga wenda. Ntabwo tutagize nukuri yari kivuga ubutumwa, yari yahaze ntwara kubona ko yari kwasinzira. Wowe ushimba gasinzira kuri haya impishi niyo nyine zisinziriza umuntu ikanisa takindi kintu tuzaye gusinziriza. Impishi n'ubunebwe ibintu ni yare ijambo na rimwe, ni yare kivuga ubutumwa kandi mu mahiganwa yo kurya. Jewe nico nabonye ashoboye. Gusa ibyo cyo guhiganwa kurya gutumira bene bari abantu nimba ari uko njenzo ariko tuguye maka. Jewe uvuye kuzosubira gutumira bene uriya mu njenzo kamwikanisa. Umuntu twari tuzi kubwiriza none birashitse nimba sinzi ko byagize. Tani jana akuza abantu twari twatumiye. Ahubwo mutanga isadaka nyine tugira umucango tumurebe ko tumugura. Ari amadeni suyishure. Ari amadeni yavuze tumugure giye uko azagenda atuvuge neza. Azagenda tuvugaga dukoze soni ngo ibishimbo by'amamesa. Twamuhaye n'inyama. Yaba se twari tukibara ruguru tukasha guhiga tukamu inkware. Kware gazibyo. Kware gayagaze iyo. None gatwe no kwirinda kanisa ryacu tukoze isoni. Ni muberega kubera ko afite amegwe. Ko ndimubonye ko mugiye kudusubiza inyuma. Afite amegwe nkayimbwa neza. Dukwiriye gukora. Yakojeje isoni nariko mburi yo ndebe. Jega ntabwo uvuga iki. Yabatari kanisa ryacu gasiyaje. Ariko hari amajambo nyine ivyo yavuze byose ntiho buri jambo riturema imitima riduhindura. Ese wabonye kujya muri Imana yabarinze umuyaganti wabatwara ukura ukintu. Ina mutwara atagere hano. Ariko uzukuntu naje niruka mpamputara. Oya none ndabibahaye muzamushaka abavuga butumwa. Ni rimwe mbahaye muzamushaka abavuga butumwa baze babwiriza. Ariko ga ntimugomeze kumugaya. Biri jambo ry'Imana zarivuga ngo umuntu azatanga icyo afite, uko n'inzara arafite nyine yayerekana. Nese yagize nabi. Ukuri wabo yabuze avuga ubutumwa ngo bamuhezinja. Aje gushaka ibyo kujye tukamurihira itike. Uzi n'ingene corona yabaye ngo bintu z'indege bigoye. Tuzorosha. Azosubirayo n'amaguru. Ahubwo reka nje kumureba tuvugane kugira ngo ejo azatubwirize nonoga. Murebe mubaza niba ari n'umugwayi wa diabete. Oya ibyo gabyo tumuvuze se. Oya ninkaho yivumbuye ndabonye nkaho yivumbuye. Reka muvugishe. Kenda umubwire reka tumuvugishe turebe ko tumuvugishe turebe ko tumupfunyikira. Yewe